Tuita na mbere kari ntere mwanya mwanya bethirite nende bakinyire kanyuma ya njemo kwithira itiwa na kironda kira kithira kitiwa na mwaji wa kansa bonde kuringana na bamwe baji bo murimo uyu kuma ntere cia kenjebra be yitiamwo na kurwa na murimo uyu bari wantu mwanya ne bethira bakinyire kakuma na murimo uyu na bachi utungata urakwa irite na ne bakuromba antu babethira baitungatiro kenda kurwa na mpanga ya murimo yo nyimba. Kuringana na ikundi kia methene wa ndine kenje tigania westi usikonurwa na utengo kwa asie ba kansa ikukura baba inge bao na ruwa kinyankurukie kansa yongwa stigma ni ora mtu nonto antu bonte baita bai kuona na ile bakiwa ura ka ukua royo na ura karoi na ura ka ukua na kinya baita karanthe ukue nabo bakambiririo kwebelia moso ke ya ku njwere chiomba kuthira kiongo kana ukambiriria kwirwa mwiri nonto bwa side effect cia ndawa paka uao atena bo therio ka ukua kwa ngerekano Christopher Muriongi nonere thina mwekurowe kwa toi murimo yo ende kinya barabara ra chore barabara ya interview ao te o maila ke uga nya nyo maila eno to mundu ajiru atithire ende bila bona kirwe kabere anzo barethira batumiri nya kuyengire wenya ndunkurani na buraba baingi babuthakia na lwamire na mwekurowe tomi nikamwendete mwendete sana na ibombe za jani nonto imurwaira kamucha mugiria tului thatio ntho mbuka uginyo tuko mami etonda iri tului tura yauni ndigwatwe kansa 2022 mweri ya 10 ndatera ndero ndama chibitari about a month na ndra dimondrone na kansa mwekururia ingeri yo ndo taiji na mbele tu lakini na ende baba na kansa meru na Kenya yonde wendo buingia ri kansa ira amemba ba ikundi ki batarerite mathina kithumba era bakuluka ira safari ne cia kuimenyera bongwa kana kinya kumenyera endro bao baraba ina murimo yu kana na baraba tirira endro bao bakwa yauni ende sister kona pasire ati ana bagie baile na ndena bako baile ndego ito kuluka ila thina nyingi ke kuthoma korea na nya wekira yako nde burankenda kui anto yani nyetha no tierimo atwana ya tu okeo tumenerie uonto inana kwire kansa nya tuto ina kansa are batena kansa anto ibambira iria kuwa kinyate kansa yongwe kwa yetie na womba kwithira owe anto bariwa ni ukimwe kwa yetie kana owe kabwe muchi yo kansa utembuchi yo kansa yuria na kwa u anto bakathura muntu no tubakwithira atin aina kansa no tubaba inge iba murukaira na by the way tia wani achore baba inge muno bautoroka kabisa kinya bamwe koro ibatia wani akurubo lakini I thank God that mukuru kwani are very supportive na namenyerete bwenkanya lakini natwe tachibitare ndu ya kwa baba inge muno ibakorera bakiwa ibatero kinya ni baina bate wani atono ina bate wani antubo ngwe mtomba kurumta athakiri ya muchie kandi mburi korea ya undi na yele ntundi airombe nyingi muno na kwe batina nyambe acha korea kandi u mirire itombeka ntu no manga ore beka beka kira mwiri nyantu wa kansa ithatu twina family ya support ayana bareo na tuyu na ntu bara bangi nukwenda weka ngambe nukwenda weka kabuli kauku norumanga lagenda muri watainya kweka nguku nikwenda irio ngarama irio nio alafu safari ya weta chibitari irio kuria NHIF irio alafu tariro chemotherapy kana treatment ya kansa na chibitari kandi kwina ndawa ingi tura chegerinya mwere na cha kububwithia manto maingi mwirene na ikiagura ndawa itutangwe cha kansa na ikura na ithimi no mango thimero wegenda wekro ndawa katho na ithimi ikundi kinende ikiritanirite wikanira inya kenda kunywa ndawa mwanka muthia na utungatiro tungatabungi bonda itare burakubati kuritana mwingi manto yege murimo yu nara nende babarombete kwenda asie ba kansa na menyeri bao bakiwe indo siomba kuonokia moyo na ukiba twina bo ao kwibo bayerwe na barabua kwa winkwenda kwira mtu ethira na yetwe akathwania ashwa buruna akwe nonto okwa goteo kire gundi keto tetekiritia manto ya okwa kabisa itoriete nonto itokumenya twathiatira ndawa na kuria boega mno kuria intobia yentwere kiripotera Wero TV kuma Tiania mbita wa mukiri wa mithika.